tulang nami situmeang, tulang darumut sitohang doho sitio, tulang nabeben, bona tulang nabeben, bona nyari nabeben, hula-hula na maramarangi, simajundak, doho nahampun manang simbolon, hula-hula na poso marpau. Semonima ubasa tami, hudagadun doho matodang. Poros kiri. 2000 pertama ke poros pertama na tahun baru. Total hawan ng kami. Yang memperkusi kami. Ada kami. Pamer situasi dan kondisi alauran. Tabang mayo na wala ni. Takaw mo to musim na perkusi.
satu hal yang terlibat membawa ibadah berjuna. Membantu. Dinasa sitohang pagparang ng punani o pudwa sa pumorang sa di bawah na katulang mwero ima boras pin boras ribu-ribu gara kita yang naimat to magilo di tuwata asa toro maribu ma pinokpar ni po punani tujuan asa ada yang tuwata ma pita-pita na naman do pirma boki bawal-bawal pasaloma pirma to tibuna lucu-lucu mana Kula-kula matokta mga so menau pinasara nyata so membawa sudah ditalbi asa firma ko ito hibaho na pasaroma so firma to ito muna dulu panamaka pangomon so po na hatay na ulang nami Sahat tu hula-hula nama dua. Raja nami tu masalah roha nami diharolo muna raja nami digungkot ni jauh muna ima di masuk ni bere nangakapahom muna di bagasan sadarion dilas di roha muna raja nami dibawa kamu parbuebir laut hami saluhuna aka yana komu nunga tu masalah situ roha nami raja nami marhidai raja nami doronai masuk hana di situ tua asa bakon namar hal temannya agak di rubian horas kami anak komu naman jaro parbuebir na pinasa mulai raja nami maribagada matom di hapuna saluhuna raja nulola nami napa sahaton raja nami nunga tumasay mawas rahamuna raja nami dinarohamu sana kadadao madapoto kami at kaya nakomu marhidai raja nami modosia ilelek nami na raja nami roma hami lamaropot tamu na raja nami pasaton nauli na legani marhida na pasato sompa nami dilok na tua-tua ng sudah pulung yang setakut kawin dia ng sudah pasaton nami to hamuna raja nami nang si beron di tangan na sosalia marhidai raja nami asa mangarari mahamu raja nami asa rohan yang kana komu lau mano pahamu na raja nami do pasaton mo tiyo na pasok buwas ni rajai so kung lima lelak nami pasangan nami akaya na komu asal horong nasong haka di situ dua asa sinti masih kepa bolang-bolang rumah pangarahuk na otik susadia na buita pasangan nami sompa nami tu hamuna saluhuk na raja ulah nami di batama tu pasti kepot di hita gudang rupa roh masumpa Tuhan hula-hula mula saluhuk mardong keben jadi songani bangang baru di hamil di horong di hula-hula mula saluhuk na roh mahami tutu mabebe dia beri nami do buru nami so ni mak alaya ang buru wala pe tum iboto nami do beri nami buru nami kumeme hama ke baga certito las para Hallelujah.
Inamruhan mamohon. Lima bere namin, guru namin, soksawin ang iboto namin. Hatag na dua na badua ini naman dok. Hindi masok pang walang pangaraw na dok. So manibe. Pohon namin, Tuhan mo. Bere namin doon na guru namin. Saya walang mabinasunat eh. Raja di hula-hula nami asa ada namar hal teman nagagat tirobian horas kami sa dunia ko na magjaro pohon na sa mulia raja nami maliban kada batong pasa di bata bihamuna raja di hula nami Gokos si mana jojo si alusan nunga rohani gula-gula. Marga bangga dia to rombongan nak gula-gula. Di bawah alaman Malang Boru, nomor sangat nomor 2. Nuai Malang Boru. Boha. Langsung mahali makatahon manang butol nami tuan di batang nami berjolo asa buat dia tok kami. Barmula do nani gambar mula nauli. Asa bento namang majo kodang mula-mula bado mutu nak sopan. Jadi amang boru asal lihat penggajian siap perhorasan asal lihat tok kami semua buat yang karena tulang muda pomo nuai pe baik damang magot tang lihat alas sisima masa tidak
parwebir ima paburbir na susediyay lasmat tobro hamu amang buru dan kala dito isnan ilo nagawang patbahami akara jadi budak-budak ruhonon nami mamang buru aratahe bir baboki bal-bal pasalon bir matodi lucu-lucunan kita pasalon di gokol ni jojo nami di harho kamuna raja nami di pakai hamuna tikimuna na argai laf di pasahan tamuna raja nami parbuebir tuhami salhuna kaya na komu anggi matong raja nami parbuebir na pinasahami asa beri matong haratok bini momo haratok tubu pakai nanya kana komu tua kaari namang hidon asa ada nama hal to manenagagat di robian horas kami selalu memang komu nama cari parbuebir na pinasahanya karejai mariba kadang antong dihamuna saluna raja di hula-hula nami nama ngalea naik pe raja nami ada douh di raja nami numaro hamuna marapoto kami akan komu di bug laman nami marhidai raja nami neng roma hami na marsoba maradopo kamuna saluna raja di hula-hula nami didok na tua-tua raja nami dan sepupu dan sako burungnya sako kabimbalia dan sudah nauli nalin ke pasakon nami Tuhamuna saluna raja hula-hula nami nang sibayon di tangan na sosalia marhidai raja nami asa mangarani mahamuna raja nami asa rohami masahaton barbun di tangan nami do polistio Tuhamuna saluna raja di hula-hula nami so ni mama elhel padiron nami raja nami merdongan aik sitiuti raja nami rohan pada bentuk kamuna dang holik nami manang tuis nami raja nami inu binabui terpatu pani hamia kaya nak gomu halasong kamu may raja nami asarohon masuk hata si tua-tua asa sini masih kepak ulang-ulang metong pangarahuna odik susadia sopa nami do buantino pasat nami tuhan udah selalu raja hulula nami di batama tu pasang kepon di kita gudang pasang rumah siaranai tumbal kasi tumbal binasak orang buru dono nami mentumang buru di kamu lecan nami tu kamu abang buru dono nami untuk perjurusan kita cukup dia tu dia kamu mengalahkan secara buta apa sahaja dono nami mentok kata pada kau ini hari nama mentok monian itu baru kamar satu dan tujuh robi horas mahani saluna raja di bulan-bulan tu ganda nama di kamu nama alehon semua nak dipembek nami ba didok borumu naking raja nami jale doho helamu neng manotorin na sida raja nami marhidai raja nami ele pangiduan nami raja nami asaro banyak kamu na saluna raja hulu nami lawan pasaton dauli pasaton nalenggani so nama mahol anak do parmain nami lima ele pangiduan nami raja nami boleh tidak mau baik deh ya asal siap do pada kami asal pasal kami pokok kami yang sabi-sabi kami itu beli kami baik mama Oh,
bau-bau persawangan itu sorry pinagawin patumahan lang juga dia dia mau kapan omongan jadi lo orang lain masih komplain-komplain pengarahun nah terus semua ini dah boleh patumahan saya bilang memang boru memenarikkan na pinasahan munay raja nami pakyaw nami tok may tugula asim may dusira marhina yang muna sa luhog na raja ni hula-hula nami asa babag na marhal kami na raja ni Lubian horas sami sa luhog na yan ang komo naman jaro pala pinasahan muna raja nami marliba kada matong dibasahan debata di hamuna raja hula nami na mga liyan
jalur ini pas satu son. Langsung hona dah. Tidak umur tinggal itu padungatan. Berdamang itu adalah padung Tuhan Allah. Puji-pujian pardongan mauli hati mali Tuhan di basahan roh nami di sini basa-basa menauli nak pucalo kami sian na sugut sahat tu buat tarion dari Tuhan totok kami di bagasan dari pasor bagite-gite nang majalo pardongan sarepeon anak dohot burun huriam bagite na pasor ido Tuhan nahuan sok kami pada tikon bagite ma Tuhan marpung habis talbutna lubu bima namar hula-hula baru ditikyon oleh Tuhan. Lalu Tuhan ibadah di hasuluton si panganon doho si inumon asa perjulu Tuhan pasuk-pasuk dari gubun yang baru tu papatang nami luhur di Tuhan lahu perjulu mengudu itu ulur nami non oleh Tuhan ima Tuhan napas hatun adat nagok imas yang ya si hobi merdokpon ulur nasida marga si matodang alanya Tuhan jongjongi udonon dari Tuhan asa totong begasan kami do nasniroka ima Tuhan kupangi do kami turupamu pasahat melupatul menurut kami mari kita Yesus Kristus jalo pasikop kami yang lain amin Roro kami yang kena komu Dongan namar ho. pasahatun turu-turu di Sipanganon Dolo, di Lonta di Begasan Sedayong Dolo di Bilang Bantega, sikop. baru di Babilon Pajalo pamasuk-masuon Kanina. nami nagari helamuna porumuna nagari parumain nami sedurian itu hantar marhite na posona molotup pesokono raja nami nabuy tar koto panapan tikyon dang hulit nami ng tuis nami ilo pinabuy tar pasahat nami asahatan si tuto manuhon nami si kopako lang kolang pangarahuna otik sosedia si pangarahun nabuy tar pasahat nami Tuhan muna Tuhan masih kemudian hita kurang pasu-pasu na mati Tuhan cara soman ima di hamur raja di Ada pajaro kami dalurin na kalau nak patu-patu ada di sini yang lima mulai dari Tuhan parola kembali kita tadi totong mengingat mandok melihat itu Tuhan tak jala ati orang lohara kami tidak boy kita amat dikawin dengan dia iman di nama jalo patu-patu mandok tadi leon anak dobo ini mesti Roma kami ulang-ulang nama kembali sama raton tidak narak deke dulu doh deke ngalok asalat maru kamu nama jalo dari tahun mamu dulu keluar untuk petoni na boy mata tami deke dulu asal ditigi masih kopa orang-orang pangalawan o di itu dia deke dulu buat tadi pertama manang boy ulang patu-patu cara kita pasal kami matu ulah-ulah nami Isuat bere Lorong kami marhiti Inaw majalo pasuma-sumat kawasar Diyok kamu marhiti Ilang posonay Tubuh kami dari tiga tahun ihudulan na nababotohon asahon madiak kapag kawasar Diyok muna Tujolon nari Mardamatong idengalas sa itubas Matong badan muna mangatong idahan si Milo Hodor Lohong ihagaliok ng ipar boraton Jalan buah kami dikijang na ima di kinamarudu di kesisian bual na diyo ima naman kalit kayong itaman batu naman gagat di lulong agyat na kakamumudun sa lolo ulun ng tularuan na lahon ng alugahon pagdungas sa ulang na lang mula na yung somonan na boy kapasakahan ni ko lang muna dere hatang isiguro ko naman dobos niyang pinopa ulido dobos somonan Mula na yung awal panipahari siya tulang mo, asirawan Tuhan, ikaw hima pasu-pasu na. Sa hatma itong sulu sa hatma tubuti ang itigas, oras na mula na yung mga ulo, dyan ang gagawin na inuman Tuhan. So mula na matay. So ano yun ang hihita? mula di madulang sa kami ma Bakit naman po? Ramah itu dulu. raja hudagan to Ano yun kaya namin Muslim. Ito Lima halang ka lagi, lima. Ano kita muslim rombongan ni hula-hula ta? Lima harap. Ada kawan-kawan Kasi nang ulok siguruan, patay sa ulong, mangulak na ulong. Pagkitin ulong mo sa nagyon. Ano pagkalo Ano pa pa ito? Ano mo Bago ito, kasan, kasan. Hot na mo Masang na, nakalot. di parumatanggaw, hot pa di parutaw. So ang hatang studio na sinurunan.
Pasahan ma morong Krisudia kata muka mga turun Tutup. mga terbebas anggota ST turun isu. Pasahan Morong Krisudia kata Tutup. muka. Silakan. Borgo masih opi. Serta dia mambaru. Kan kamu di keno. Hata nito hata di bagasan sadarion iman anienet sian buku almanak Sabtu tanggal 10 April 2025 na tersurat di 2 Kronika 10 ayat 10 songorong madidok alay ni nasibika ma songo sitong na mangulu Jehova manang aha si pabawaon ni dibata tuau ido hatahanokku di bahasa Indonesia didok. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan dipermankan Allah itulah yang akan kukatakan. Songoni mata Tuhan dibata, matua ma natumanyon hata dibata jalan ngepropsa. Amin. Tapasonang maju amanginang, tapasonang amanginang asa martangi yang kita. Tapasada rohata martangi yang mangita. Go puji-pujian jala hamolateon di pasaha rohanami tuadopamu ale amang nabasa di pakilalah rohanami do Tuhan sikop doa sini roham di pergulmit ningolu nami terlumowi mele Tuhan di bagasan sadarion ima nama jalo pasu-pasu pardongan sarepeon anak dohot boru ni huriami marhite-hite naposom ale amang nabasa nunga sikop di jalo nasida marhite-hite naposom pos rohanami ale Tuhan nahodo mamasu-masu keluarga na baru dibentuk nasida ale Tuhan pos rohanami asa gabe keluarga na biar maradopon Jehova nasida nagabe subiruon di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni nahumaliang gabe keluarga halomoan miroham pos rohanami ale Tuhan ia kapasu-pasum naulina denggan totong mele Tuhan pasahatongmu di keluarga ni hasuhuton nami ale amang nabasa nunga hupar saulihok kami si panganon sinumon na pinatupan ni hasuhuton nami atong ale Tuhan pasu-pasu masih panganon sinumon noksun hupangak kami gabi tau pargogo sibuk tupa matang nami margogo hamile Tuhan menguduti ulau nami tarlumowi mamuji dohot pasangapon goarmi satokin nari yang nabasa udutan nami dope ulang nami di bagasan sadarion hopat hu adat habatahon nami tiroi ma na dua hasuhuton ale Tuhan namar hula boru asa di bagasan haulio dohon denggan ulaun na pinatupan ni hasuhuton nami di bagasan sadarion jalapos rohan nami leonom mutiur ni ari ale Tuhan asalam dia kami mangulahon ulang nami di bagasan sadarion dak kurang manangaha molo tupi ale Tuhan nomor domu sirang pehamian ng Tuhan sian tonga-tongani bagas ni hasuton namion tumopot aka undung-undung nami pataruh hami ale Tuhan di bagasan hai pason na siyakoy tarlumuwi me Tuhan diaka todong ni hasuton nami naros yan tano na maragami ale Tuhan pos rohan nami na totong ho namia di tonga-tonga nasida pataruhon nasida asa di bagasan hai pason manasida mulat pengenan nasida suong-suong ni manang dihasuton nami ale Tuhan totong malehon hai pason las ni rohan na mardabot-dabot siya ko ima ale amang nabasa tangyang napasatami todopamu
di bagasan uduk ni roha martangnya kami tu depanmu. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani bata ama. Dot parsorani todi porbadia madongani kita saluhutna. Amin. Mangaradian Bumanian atau jadi Sonope pada dion nami nakina lasma roham. Jadi di mamuna pengantin si Torang dan si Junita tadi firman Tuhan sudah menyapa kamu, maka dia si Torang dohor si Junita di peok dohata ini Tuhan ini jala di pangsor-husor madi bagasan rohana jala di ulahon madi pagdalanan di rumah tangga muda asadakon pa rumah tangga na bebarang dia rumah tangga dia rumah radokon tidak boba kung sanganipe nami ina kinang kaunto kamu di kamu baik asa soan na ido mina tua balintang kapagabe sudah mau kumadoan at rumah tangga muda do gabe angko hamuna mas